Keblei Pibaro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bukong san mentah ke sini Shillong. Jaga kendai hajar tingkah dawa kentiu bainong kinong syedja midday. Lependap ikan yam kebai mukunor shibenta kelet yam beding klam. Yukura ki Samla kentai hanong po. Bat shibenta syedrehen di kena pulih ke St. Mary's ha ke Lumpung yelek high schools. Bat mintangin pa syaki Khubor Khasi. Ko all Meghalaya Cook Come Helper Association haga khatsan terik LBER kila pelong ya ke Jylla ba nong stan haga ba ki dukot de kawe kesur kila shim ya karai ban dawa ban penkiu bainong naga kendai spa syaka kendai hajar tingka man ubenai haga te kesngi la donlang uba alwet nong min district mission PM portion West Khasi Hills uba kro lam salan ki pariat unong aibut ke kenhon ba ajoy lanong Meghalaya AIDS Control Society Shillong MECS kakong gina nengnong kalampang ke Union of Cook Come Helper PM portion Meghalaya bat kiwe hakani kesngi na kaliang jengki no yalam kini keseng kila rai belada ki jingdawa jengki na kesorkar kam urlong kila ban sange no ban trikam hau benai jeliu arjar arpusang. Penrat sama Bapak Prime Minister Narendra Modi kalau akan penkir yang kajing ais ke bawah ni kau nori dia nak bahas jom ke sokar India ada yang mau kalau ada yang terkau. Dan kajing kerana negeri kemadan mari kini kita mensim kita dah ni hajar hari kita wan hanjentia nador negaro khasi nabai nakalem kita benta kita kendor besar juga jelas. Kita kajik sewa pada ikan beretap, jangan sewa pada beretap. Tangkat Wespak negara Sorkar Jylla, Daispak negara Sorkar India, kini ki Ajo Swem Balade, lebar kata di mentah ni agak adat. Medan dor behetam, madla kajik sewa beret. Dari doa kita berhet, bagi syekh kapor, berkabor, berwajib terkenduk ada. Selaplah ada berjalan. Dengan aku boleh berok hidup pada nama ni. Nak bantang, bantun khat yang ikut kejongi, pasar kejongi, bermanfaat sesuatu. Dan syekh yang aja, kabur, kababam, tapi yang ada kabakhat kejongi, ikut kejongi. Pasal kita pergi ke nanti ke lawai, jom gajah berdiri berjongi ke badan nama Meghalaya. Aja boleh bisa sisir, boleh nak aibor sini di Khubor, tidak sisa. Kita yang kata gajah berdiri, tidak sisa. Kita ketika mam ketika diam, kita air apa boleh kan. Nak bantah kejongi, hamne ki im hamne kata dalam kami. Tidak sisa. Malay mo ikan ni, nasib ko Bangladesh kita, andalanya keren banget, kendor banget. Kami kaji kali hanga marwai. Hakini kismi banai banget. Lebih baru ikut kamu helper. Lebih kinam syedja baru kita dalam school. Hin trek syuban le syedja. Hin trek syuban pendabi lagi kamera. Panlech kamera syedja school. Keban Jylla. Keban sosat keban wan haki khon kejongi pasar kejongi school. Haka khatsan terik LBER udoloi ke ilaka Jiwai ba Puromon Kenjing lembat upator ulang do ki sangot ki wasan bat ki prakur prakamai kelemi akmat ke yau ke seim ban pendep ke kebai mukunor haka jaka badon ki mukunor hayau musyang Jiwai kini kedi ke jingle niam beningkong do ban penkre ya ke beding klam ke belaraki man usnem shwa ban poi ke le niam tho lang do ke le niam kebai mukunor kalong ru shibenta ke jingkerpat hakmat kiblei kisim bakin the jingker khu kumju ru shibenta ban ai Khubor shikipat ba ban sange no ikikam kijam balakhang da kanyam
คำตำหากจิงเดย์บัดกันยำยับชาชูบันวันราชเองนาบาร์ตัดหดูบันดับเป็นดับเอกจิงเลเนียมหาบยกเรนบัดอุดลอยกับอิลากาจิวายอุเลทูกจิงวันราเอกนี้กับกบายมุกนอร์ยาวมุสยังกับดอนเยกันนองเรมนามารบักเดกับเยวเนียมบลาเซงดักรีขัดอาร์ดลอยหากิปอร์มินชวาบลาลัมขมัดดักีดลอยมินชวากับเยวเนียมกับดอนฮันังบะบัดดักจิงประคัดกิรีขัดอาร์ดลอยและเป็นกระปังโนยากันนี้กับเยวเนียมนักเอลากานังบะชะกับเอลากาจิวายนามารบักเดกับเยวบลองเปดิงอุลองติบละกัดนูโพสเนมละสดังกับประคัดนักบันตาบัญชนาเป็นวันดุรยากันนี้กับเยวเฮนรี่ฮับโบกจิงลำกสินราจวายอุดลอยบัดซีเอ็มฮากิสเนมบชดินกิเลบุกระปังยากนีกจักาหายามุสยังนักบันตาบันบิดบันเบียงกิกัมเนียมกัมรุกอมนามารกันเนียมกะดีกจิงกระคูกจิงบุรอมกจิงเคนกอร์ยากนูบลายโยเดบันเป็นอีกจิงสงงูบัดกจิงเคนกอร์บันโยยกจิงกระคูกุมบาฮักนีกสงีและเป็นเด็บยากกบายมุกนอร์กับเดกจิงสดังจงกะเลเนียมเบดิงคลัมอุเลยทูหากเตยบันวันเอ็นสปินเด็บยากกะเลเนียมโถลังโดบูดสกันเนียมชาโถกับเดนักเป็นตากระเรบกระยังชัวบันเป็นหาบอยู่สบายอุรนายชิกเป็นทอร์นางตาปอยเบียงกับกบายมุกนอร์หากนี้กจุกจักาบัลติบกุมกับกบายมุกนอร์กินยาขังหดินกันนี้ปอยสักกินยาประทัดนางตาสักเนียมกินยาเอ็ดนาร์เลมบัดกีสูสนีลายาวกจิงเป็นเด็บเนียมเบดิงคลัมกับบันสกุดเฮาบนายจูนอาร์จาร์อาร์ฟัสันbiang slap o biang go ko wa yong rep iriang iwe to iwe rep riang ki po ikper ha po ipra dem le ka jing khang ko wa kam pudep ya ka thung sang hai tai ulang do ki pa ki plam bu ye ki ule uriang thung tep po ikper po pra ram ta ka jing persiau ni ka si mang ka si benta ni benta yang hakmat yang ki belai o i ker khu ki kam jo le si benta o i ni ka berta ma ki bru ko khang ki wong ki hukum ki om pu cha ka niam wa pendep i ule ne pendep kar pendep kaniam ko le ento ka jing khang ko wa hai por sedang yo kaniam beng klam do ni ke ski da sedang ka bai muknor da khang lot i ro cho gi niam gi to wa gi niam yap yo ra i ki eng gi chro na barang kau cha po rang kau ka jing wan ra i ki mai muknor ki blai yau em ga nong rim ko wa kani ga yau niam to ka yau ko wa san wadang na gi ri khat ar loi hai por waya na chua yong gi daloi dang em gi khat a daloi ti bei ya kan yaw niam ka tri yong ka to na nang ba yu po ilka nang ba han rei perkhat perde ni yong kita kiri khat ar loi wa perkhat ki kani to ka yaw ko perdi nai ti daw da pen karpang ya ka ni ka yaw niam nai tai na ilka nang ba chai le ka juai hapo kani ka yaw em ka jing le niam gi wa le pateng daloi em do yo kiwa kijing le niam to ini em ga jingknya belayau em ni ga pasti belayau kiwa kini ngai wa ijing pep yong ki mnot ong nei daw nei bha nga amal pateng tang wai ke srin niam he kiwa i he ni ga poran siao sugi wa yoi wa nei liang yong ki nong yelam yong ga seng da juai ki nong yelam yong doloi ma komet rembai wa de klat kijing yelam yong ki ambai usi em yang kesong sil ha ko por wa plan ye ga perkhat ki thnai ki yaw da bo garpang ge ni thau nei benta wa biang ki ti kam niam kam rukom nei ba ka niam to ku i jing gar khu ka jing buram la ne ka jing khain kor ye wan wan wi yo to ka jing siao ngo i wan wan wa khain kor ki jing siao ngo to yo ka jing gar khu ti daw ki kam yang ki perkhat mti kan wan paus nem sedang ka perkhat yo thnai ki yaw wada em lang ciruk wa kata kabor ngai wa kabor ha ni kapor ki blagi sem e bor gi e yo ye peman ni ga yaw ko wa e kar khu yo waro lang ki khon gi riot ki pa ki plang kari wa ga jai bro kham tam o ye cho wan ra inang buram yong ga dustur ga ti yong e ki bru pnar ki wa em ga jing ya to lang wa ki blagi sem la hai ki e khan la hai pure puti la hai sanchar kadar nang wa kate ka bor ko kedoi ke jingi mang gibru lambai penapes nyawi haman lagi por hak makri dor kan digai yaw niam du kita genten kwau e ya penapes nyaw ne liang aru lo kit bokir wiang o ya woro ki kon giriot ki pai ki plang o ye kre lang ka ji kre lang chirup we ngai we kongo ya ki wang kon hukum
ga ya ka jing suk ko I ko ai yo man la ka jing im gyong I kermes kem wa ka jing tholang do am tusnem ban kintiu bat ban pensluri ki kena kentai ban mi syakmat ban shimenta ha ka jingile ka yakura lani ka boxing ka Directorate of Sports and Youth Affairs bat ka Office District Sports Riboy kala pelong ya ka jinge kop yakura tangna benta ki Samla kentai beletip kum ka SSMITA Boxing City League ha ka khasantre LBER ha NSCA Indo Stadium umling kadat nongpo ya ka ni ka lumpung la kershan ru da ka Khelo India Center Bhoirambong Hagini kalumpong lawan bansak hiru daga kong Margaret Pathaw kaway ni kinong yakun krwakti bapawnam na Meghalaya ringkat kinong tray jong katanat sports nongpo. Yakini kalumpong yakura lapin yale kay tang nakabenta ki kena kentay. Kinong penyat ki lapin yakura paralok lani ka demonstration match yaki Samla Shinrang ban pin bernyai kinong petkay kini kesengi. Habalakut ke jingakun kinong penyat kilasam ye kita kemabat kisernot she kinong job hakini ke jingakon.
nigi school kabalapau bha hakanong ba Shillong ke St Mary's High Secondary School menta kasngi ke khatsan tarik ulber kalapulong ye kalumpung ye lekai annual school sports meet arjar arpusan kabashisngi ya kabalapulong hakamadan Don Bosco mini stadium Lankra Shillong hakani kalumpung ye lekai annual school sports meet kabashisngi lapulong ru ye ke inter school sports meet hakabalawan ban shimenta kumba khandai tali ki school kibana kanong ba Shillong kani kalumpung kalong ru kum shibenta ban iron sa ni ki khna school bakin pin i la ki sap ki phong ha ki kam ye le kai ba pher na lor ka jing puli jangki kabalas dang na du ka porment step bat la phia ha ki yeng la ni ki house ki bala jer kerteng lingba ki rong ba pher hagani kasngi ki arngut ki he officer sarkar ka Jylla Meghalaya ki bakanthop ya Vijay Kumar Mantri IAS Commissioner and Secretary Education Department but uba Cyril VD Dingdo IAS Commissioner and Secretary Personnel and AR Department kila shakot ngobha ban sakhi kani kalumpung ha ka ba Vijay Kumar ulapli pa ikani ke annual school sports meet ha ka porment step but la penha perdano do ba Cyril VD Dingdo ha ka no phai sngi nalor kini ki he officer ka sarkar Jylla la sakhi langru de ki bor penyat school lambat ki we de nalor ki noi kai bat ki khna school haba penkut pat ye kini kesngi na kaliang ki bor penyat jang ka school kele yo ru ban sami ki khusnam shikinong job ha ka jinga kun shimet bat ye ka nam la do ha ke inter school march pass ha kaliang ki shinrang ke St Anthony's High Secondary School kala yo manra e ka nam la do bat ke St Edmunds High Secondary School kalawan ha ka kedan baar bat ha kaliang ki kenthai ke St Margaret High Secondary School kala yo banra e ka nam la do bat ke KC High Secondary School kalawan ha ka kedan baar bat ke annual school sports meet arjar apusan ke Dillo House kalara ya ka nam la do During the high secondary function yang the Jylla House, Lieutenant Dr. Commander Navneet and Christian, Flag Bearer J.P. Samla, Commander Zareen Kalkangor and Flag Bearer Audrelia Marbani. And the Leonard House of the High Secondary Section is led by Placard Bearer Alicia Badanyokor Soklet, Commander Lauzen Zami, and Flag Bearer Wanrilang Mukim. The inter-school march past not far behind them is St. Edmund's School with their motto Acta Non Verba, led by Placard Bearer MD Diane Fast, Commander Zion Arnongri, and Flag Bearer Khuborjylla Shillong. The inter-school march past contingent for girls starts with Divine Saviour Higher Secondary School led by Placard Bearer Tanchina Samla.
Kinoilam ke KSU RIST USTM kila pelong ye kejing kop ile akai balatip kum ka third Professor Barrister Pakem Memorial Sports Meet nak benta ki Samla ki bapuli hakini ke skul ba hak khat sau ter LBER haki madan jong ni ke jaka puli. Kinoilam ke KSU kila aina mi kini ke lempung ye kop ban pensa na mi ke kerteng jong ni unong hikai bat unong mi khmat pai ba bakrau ke perkhat perdan bat ki jingle jingkam jong u ban kenti wiki pai ba khamtam le ye ki Samla puli ke Jylla. U Professor Pakem ula batru e kakam Vice Chancellor jong ke skul ba North Eastern Hill University NEHU. Dei ha Shillong VC jong ni urang ba kanam ke kerteng jong ke NEHU kalakiu ba pedengki University jong kari India. Ye kate ke lempung ile akai sports lepli perda ru Samla Johnny Nongrum Sports and Cultural Secretary KSU North Khasi Hills District Unit Khubor Minstep bat la penha perdapat do ba Shell Kitbok Carboni Assistant Education Secretary KSU CEC kumukong san ha kejingidon lang Samla Ferdinand Kharkamni President ke KSU North Khasi Hills District kumusembut kong san bat la sakhilang do President ke RIST USTM Unit Samla Richie Lingkhoi Samla Shooting Staff Thank You Secretary bat kiwi ki khot na Riboy District ki Samla pule ki le shimenta da kejing shit ha kejing kop futsal basketball maupun tantelai mare bat kiwi lasam de kita kema bat kisernot syabaro kinong jok Wakia jong jat benriu ke jongi ya ke bola no senyang sya ka jat benriu kasih hibro kawe bat nak kata kadau kila penlong ya kani ke sports meet ha kerteng ke jongu bat ngas ngau ba kani ke jing penlong ke jong ke KSU jong kani ke unit ya kani ke sports meet kan pen kan mau yang ya senyang uben hei ya ka ba uni wakia jong jat benriu ulono senyang sekejat benriu ke jongi bat kumjuru ban ai men si mingi ki Samla khamta mi ki Samla puli ki badan ha kani ka skul ba kumba kinongelam kilayalam nanti ngiru ngin haban buat nanti khamtam ya ba ki riu champang ni ki riu crowd jong jat riu kilalam nanti ban ngej kham mana preng jopi ki baryeng hakani ka por menta pinsa longlang lani pinsala ban no senyang kuma kini riu crowd ki jongi kila no senyang sekejat riu kumba wei na ki jat riu ki jongi kata Professor Pakem ulah no senyang sekejat riu khasi bat ngej kham ru ba ka jingi lang jopi kani ka por ban pinyuan ban shimbanta ya kani ka sports meet kani kasni hi baro chisni kalong ban pen thanda khndiat ya ka jopi hadien ba kum ki Samla ngidan sibun ki jing ngi haban tracy tom ha bidai ki jing puli teng ngi snow jenjar ngi snow dukha men sim ngarung ala dei Samla puli ba snow tho ba kumno kalong ha por ba ngidang puli ban re kani ke jing lumlang ga jong phi kani ka por ban ya lekai katu kani teli ki jing lekai kalong man pen fresh mar ko ba ong da tin pareng pen fresh pa de ga jabing kanang ba nginang la ban yai beteng jing show ki jing puli ga jongi nakaliang ka jonga hi ka e ka banga ko abanong kalong ba tonang tracy tom ha ke e ka ba phile la kalong sap ka phong ka ba pidan ki jing la kai ba fer lani hi ka jing puli ka jong phi nang ba pin poi sa kata ka thong ka ba pidan paninge skam hi bro ubri udan la ka jong ka thong ndrei ka e ka bangi de ban le kalong bang hap man tracy tom man poi sa ka thong idan la ka jong ka jing la ka jong jing sam phang ka ba ublei ulabo kaba ublei ulo bo bentalan ya ublei ula ai la jong kasap hawei ndrei ke ai bang haban le kumong ka dei tang jing tracy tom man poi sa ka thong kumong wei uri khrau la dang yimla ban her haban mare la dang yimla ban mare ya la dang yimla ban ya nyin par ndrei ke ai bang di ban le ngin khi ban ngin ksar man poi sa ka thong ka bang ngi dan hi di sakawi pat ka bang kwa banong kalong ba kuma pila yelum lang hakani ka por hakani ka jaka ka menta nganget phedon la ka jong ka than le si ula bandei ubana bhai dan na pdeng jopi ki badai na bhai dan na pdeng jopi ki badai na west khasi hills dan na pdeng jopi ki badai na chante hills ba kumta ter ni phedon ke jingi teli phele akailang pramapi maranget ba ana plami na kani ka school ba ru phinra ay kata ka jingi teli mari kata ka jingi ka ba hapreng ki khon khasi kharahi bara ko be kumang yong kinra mukna ru bhai waru lingam ngide hi kwa khasi bayar ti kai ka banga kwa ban ong kalong ba nangi pilapini ke jingi teli to ai ba ke jingi e pramengi kan pinra pat selection ki thau sela kadong ka snong ba pi pisa ibe but nga kitbok kitwang ba pinang dan apdeng gamet ka bokot ke bakhya pinangla ban pendek bi Kelumpung ile kai football bala pelong da ka dream team Pahans Aim Sports and Cultural Club ya ka bala tip kum ka open to all knockout football tournament Lazdang haga khatsan tarik ulbe.
hamadan football bathamai hapaham se. Hagani ke sengi play lay kunning kong Khuborjylla FC persya ke Shipara FC. Yakini ke tournament la play do ba reki majau General Secretary ke FKJGP North Khasil District Kongsan balai don lang uba jet win lingdo rang ba shnong ke paham se. Samla Crispin Lapang Secretary jangate ke kinhon lembat ki khot jangka. Haba phash ke jingi kun jingini ki kinhon kala long ke ba itnat. Haga kelamit kini ke team kala yolat ban penkhi jar marshikul. Haduk bawai ke jingi kun don nong job. Kum tau referee ula pelong da ke tiebreaker ban rai ke team ke bejob barem. Ha ke bakut Khuborjylla FC kala pelim ya ke Shipara FC. Kejung temu jadi bantaya ya kene tournament kalong ba. Ni iba kene kejuk menta kat badami ke sini kejing snew kadang roi. Dan ring kejing temu jadi long ba ban kiar ne kejing snew ban kentiu kun Samla makin mi chakmat ban Jylla kisap thong hai bade ber kun sport. Pada kibun ke tournament kibun ke jajing la kai sport beper kemut ba kila berkiar ne kejing snew beper. Ta hakut pun kejimut kebakiahi nak liang jungi ka klub ni ro nyibu kena ka motor ka bong ba ngin rat ding khong ni jing snew Jylla we ben ketiu te kata hi de jimut ka basukia nak liang jong ka dream sport and cultural club te haba mon ra ya ka lawe ben ketiu ya ka lawe jong kun Samla ni ha ben rat ding khong sha de jing snew pada ka jing snew hi kawan bengkat mla ben ketiu ya kun Samla ben poi sha ka lawe de lang ba ka ne ka benta sim ya ka ne kamuto kabuang bangin rat dingkong ni kijing snow in Jylla way ben ketiu tena kaliang ka dream paham sing sport and cultural club kawer sumbai ki perlok Samla ki besa marjan mepa banwan sakhi ban pensengai ya nam ta kane ke tournament ka bang sedang menteri perdana menta kesni dan rena kaliang jengi kendiat ini tu habai dev ka story jong kane ka dream paham sing sport and cultural club kolong ba ya kane ka club hijing isang kamdei ka club House Nam Arjar Sau Baladap Tekatan keturunan malapnya ida ke FKJGP Jong paham minit isi mentah kena turunan tang masyu ya slok tang perlok untuk hadin pada ngimpai perkat bahaya ketika keturunan ngira jin job senar ngila pois ke final dia hadin kata mental senam hi ngidon ke jimut hadin malai songkai perlok da ko ke jimut ngiang ba kementai ini bangi chula kai kam tungin penyap kerteng na ba ngila on ra sido ke jin job dan rai ngila perkat pada ba ngid organize no da kano kaban pensa 6 ya kene klub dia hadir bala song meeting para lembar itu dia ngila rai pada bangin register dan no ya kene klub dia menta pada da ke jimut bakia ngila penlong pat ya kene ka tournament ketika open to all knock out football tournament junior senam ajar rusun bala pli perdai ka kene ke singi te ke jing tumuhi na keliang jengi ke sport club banunra namtaka baha kamiat namtaka jingsuk jingsan barkum juru ban like jing snew namtaka kun Samlahi jong ka briu nyo trap hi bro koi Komisi benta ban kentiu ke football happening ke Samla kenthai ka office district sports officer West Khasi Hills district rengkat ke Khelo India Center Mairang ha ka khat santrik ulber ke lepelong ye ke lempung football ki kenthai hamadan St Thomas High Secondary School Mairang Hakani ke sengi sedang ladon lang ke District Sports Officer West Khasi Hills kong Ballerina se President ke Pending Umyong District Sports Association ba Lambok Nongrang kinong kitkam ke tanak DSO kinong peniat ke St Thomas Academy kithai le akai football bat kipat ba nong petkai Hakani ke jinge le akai kidon haduk saw kinhon ki belawan bani shimenta ki bekenthop ye ke Little Star Academy ke Bright Future, ke St. Thomas Academy, but ke Young SSCC. Ke jingi kun final ke lelong happening ke Young Sports Social and Cultural Club, persya ke St. Thomas Academy. Ha ke ba ke Young SSCC ke lepelim da Arko Lanot ye ke St. Thomas Academy.
pau kecil nunggu uru ya di media nak batasi Shillong mail print and electronic media kibaton dekat lang bagi kani kasih. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakot tak haduk bang Daishan biang Khuborjylla.